Ako alebe manginit program yawan MoCIA, ikijen 16 Days Activism. Ngan kajabarok aramitin jorren ko na manaman. Ilo alungin elap tatayin roto yung rongoro. Epat chichi dengan 16 Days Activism annual activities or right pagchigirum. MoCIA Gender Office, yung CDD Community Service, ilo MoCIA armonan pokonalo yun. Yang ini chat juro car pokok doger jane Assumption Elementary School, Nerere Langrin, Malia Anjain, Matthew George, Jaya Naman, Halazin, Momotaro, Anal Baldazar, Mary Wilson, Leilua Loyak, Rose Tairoa, koba Pairik Paul. Ini juga kacita kepen juro in chat kacita ko. Kacita dengan bacuan dengan lelangan Leilua Loyak, Mary Wilson, John kacita dengan kami rogi ya. Wi wenar kajabarok yung kōnōnō kan jorren ko rajalat ejemeur im kalamal nagajan. Tawawin ko maroñ kamaningan kajabarok ejemeur im gap wawin aynaman hilo balagin majalin. Ledo mo emen wawin ko. Maroñ show awareness yung kōnōnō ipin aramit. Yung maroñ kanangan mancarkan yung radio kan. Mohal. Rose yung Pairik Paul, Rose Tayaroa, Jane Assumption Elementary School. Takay chat pungudan violence ko me reririgum kajarami jin majal cicip kani jin lamana kagi mero marong kene bada gim kokurej moran chadarami im marong kōnōnō kagi kia. Leto mo example in emen kain violence ko me che marong jablukun kalim jagi ke remenin kakurengan ejmoran armi marong kacita pe miro Pairik Paul ka Rose Tayaroa ngaledo mo emen kain kakuregain meche marong barriga matanot kakure ay naman yung tiyakane. Hatred. Chabatak bro. Yung pait. Kumoltada, Rose yung Pairik. Kaya kachitagin kayong kajilo ni ito nga nirere lang rin. Assumption Elementary School, Malia, Ani, Anjain. Lirikaran, kachitagay awurak nga na miro. Kamalalagi kem rorong ajagay. Elangay ito nga violence, kakure na aramit nga drone. Elaptada, rijikuul on campus. Assumption Zone. Yayo yung one row kumuro marong iterangan pigot cibang elangay gidongan violence kain magdugudu ko me rajalat aje meurim kalamalagi janan rajikuul kumuro for example. Policeman, principal, dagagi yung mama and papa. Thank you nerelem komol malia. Kachidagedok chuan jalangan Meadow Church im Jaya Naman. Lari karan Assumption Elementary School. Kacitagangan ko miro. Ito kaya jadali more violence. Ilo chikin-chikulong pareno chikin-chikulong peri narilong majalin. Ta unigo. Leto mag-example. Aramidya red kagal. Aramidya religus raribin. Aramidya enjuan. Euday puruwer. They try to get attention and they think they're the biggest one but not. And they try to be like popular and stuff. Aliktada mo ityablaptada kachitagin giya. Ikijen 16 Days Activism in the review in area ngajarin kadaligaran kumumol nga nami gacho ini dok MoCIA Gender Office nga narang Kammolool chirikan aurgin arka jabaron lo community naragan choren go rejelat ejemeur im kalmal lagi jan wan aramin alazin momotaro im Arnold Baldazar kachitaga aliktada ngan komiro anuan erro kan kajabarok awalab arami jilo cukup perik in lo majalin nge yudo choren go rajalat manaman ngan kajuj anu ini nerro jojum kali kare and MoCIA and Ministry of Health and Olive Ministry and Mama and Papa Pubum Juma Yung policeman. Yung barraga girolo manjulo. Yung Olive Ministry. and Olive Aramidya. Come on. Kammolool kan Assumption Elementary School kan yan interviewin and 16 Days of Activism. Umoltada bachuan alin im 16